NAKO ya BORARO e tshwamegela dikgang tsa BOTSWANA television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Puso e le gaufi le go wetsa maitlamo le ditogamano tsa go rarabolola kgotlhang gareng ga batho le diphologolo. Setšhaba se rotloediwa go nna podimatseba ka go solofetse dipula tsa matlakadibe tse di simololang phirimaneng ya gompieno. Tona wa Amerika le mo dipuisanong le tonakgolo wa Britain go itebaganya le kgotlhang e tsweletseng kwa Ukraine. Ke o lebile Samoka wetso nka bogela bo diamogele yo ranang ka puo ya diatla ke Patricia Chobonyane. Tona wa tikologo le bojanala re Winter Mulutsi a re ba mo legatong la bofelo go wetsa maitlamo le ditogamano tsa go rarabolola kgotlhang ya batho le diphologolo. Lenaneo leo le tla dirisiwa ke puso go rarabolola kgotlhang e go ralala lefatshe leno. Tona o buile se mo thutopuisanong ya bana le seabe mono Gaborone ka labobedi a re utlwa pego ka tsholofelo Tombali. Puso e ntse itepatepantsa le go diragatsa lenaneo la go ka rarabolola dikgotlhang tsa batho le diphologolo tsa naga le tsela ya go le tsenya mo tirisong fa e sale ka ngwaga wa 2023 morago ga go lemoga fa mekgwa mengwe e e leng teng ya go rarabolola bothata jo e paletswe ka gonne ga tswelela go nna le dintsho, tshenyo ya dijalo le tshenyo ya dithoto gareng ga tse dingwe ka ntlha ya dikgotlhang tseo. Therisano ya lenaneo le e ne e eteletswe pele ke ba sekolo sa Okovango Research Institute le lephata la diphologolo mme maikutlo a ne a setswe fela mo baitseanapeng mme le merafe e neetswe sebaka sa go tla ka ditharabololo. The formulation of this strategy go tlhamiwa ga lenaneo go simologile fela ka go akaretsa mongwe le mongwe ga nna gape le therisano le merafe ka go tshegetsa diphuthego tsa kgotla le go dirisa ditsela tse dingwe go fetisa molaetsa go ralala lefatshe leno se se ne sa neela batswana sebaka sa go ntsha maikutlo a bone go tswa ka metlhale maele le dikakanyo tse ka tsone re di amogetseng. Megopolo le dikakanyo dingwe tse di duleng koo e ne ya abalangwa le setšhaba. Strategic goal number 1, which says human-wildlife conflict. Selo sa ntlha mo lenaneong le se bua ka go fokotsa kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga le gore di tsenngwe mo dithulaganyong tsa ditlhabololo mo go le mananeo le dithulaganyo le melawana ya megama e e amegang go farologana. Sa bobedi, ditiro tsotlhe tsa ditlhabololo mo mafelong a diphologolo tsa naga maphata a tshwanetse go nna kelotlhoko le go lebelela kgonagalo ya dikgotlhang tsa batho le diphologolo tsa naga. Should be sensitive to the potential of human-wildlife conflict. Bana le seabe ba ba neng ba le mo thutopuisano e le bone ba ntsha maikutlo a bone mo kgotlhang ya batho le diphologolo tsa naga. E re ka ele lenaneo la setšhaba sotlhe ke dumela fa mongwe le mongwe a tshwanelwa ke go diragatsa lenaneo le segolo jang megama o ikemetseng. Ga re review the strategy or the policy, maybe look at go make sure gore is there protection in place for compensation. And then come to wildlife claim. Puso e tla fa setšhaba sebaka sa go buisana le maitlamo a lenaneo le ka tiriso ya metswedi ya dikgang e e farologaneng jaaka diromamowa tsa puso le tse di ikemetseng. Tsholofelo Tombali, BOTSWANA Television, Gaborone. Maduo a mophato wa botlhano a BGCSE a golotswe baithuti ba le 36,917 ba ne ba kwala ditlhatlhobo tse ngogola mo go bone baithuti ba le 22,199 e ne e le basetsana fa ba le 14,718 e le basimane. Maduo a ngwaga o a supa fa sa farologane thata la ngwaga o fetileng. The results indicate that among the grades awarded this year, 96.24% were grades G or better, compared to the 95.80 in 2023. The proportion of grades at E or better is 74.77%, compared to the 75% in 2023, whilst that of grades at C or better is 31.35%, compared to the 32.3% in 2023. However, the proportion of grades at A or better is 2.84% compared to the 3.7% in 2023, which is a slight decline. I would like to confirm that the laid out processes of scoring, grading, and awarding were followed to obtain the 2024 BGCSE results. The processes were quality assured by Cambridge University Press and Assessments to ensure that standards were maintained.
The assessment processes and the environment under which the examinations were conducted have been tested and validated by the BEC board, and I am confident that the results represent the true capabilities of the candidates. And at this point in time, I would like to commend the BEC for a good job. Well done. Setšhaba se itsisiwe ka khiro tlhatloso maemo le khudugo e diragetseng mo bodirilampusong mme dikelediphefo go dusitse go tswa ko ofising ya gatautona go ya lephateng la ofisi ya gatautona e le mothusa mokwaledi re Edward Raletobana o dusitse go tswa kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding go kwa lephateng la thuto e kgolwane e le mothusa mokwaledi mme Mameki Kamanakao o hudusitse go tswa kwa lephateng la dikgaolo le ngwao go kwa lephateng la tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding e le mothusa mokwaledi wa tsa tlamelo bana re thapelo le a reng o dusitse go tswa kwa lephateng la ditswammung le tsa kgwetetso go ya lephateng la lefatshe le temothuo e le mothusa mokwaledi wa tsa lefatshe mme Baleseng Hikwama o hudusitse go tswa kwa lephateng la ditswammung le tsa kgwetetso go ya kwa lephateng la pereko le selegae e le mothusa mokwaledi re o thata ba tsetswe o hudusitse go tswa kwa lephateng la merero ya gatautona go ya kwa lephateng la papadi le tlhabololo kgwebo e le mothusa mokwaledi wa tsa tsakanyo e tsholelo mme Tapiwa Mongwa o hudusitse go tswa kwa lephateng la pereko le selegae go ya lephateng la ditswammung le kgwetetso e le mothusa mokwaledi ha re swale lenaneo le lesha la Bonno la National Housing Plan Scheme le lentseng le itsewe ka SHA le tla le shafaditswe ka melawana eme go yone dikopo tsa baikopedi di tla sekasekwang go ya ka dituelo tsa bone tsa kgwedi se se buile ke tona wa metsi le Bonno re o nnetse Ramogapi mo phuthegong ya kgotla kwa Kasane Bosheng ke a o leboga e ole wa pega ke maitamo a puso go netefatsa ha motswana mongwe le mongwe a na le bonno jo bo lolameng ga mmogo le go siela setšhaba metsi a phepa magareng ga tse dingwe ga simolodisiwa mananeo a tshwana le la SHA ka dingwaga tsa bo 1970 go itebaganya le dikgang tsa bonno mme jaanong le shahaditswe go nna la Bonno National Housing Scheme le batswana ba rotloediwang go inakanya le lone go na le mantlo a mangwe bageso a o teng ke pool houses a teng go di mo Kasaneng keletso a rona ke gore ba direla puso ba sa bone go nna mo mantlong ba reke ga e se gore mantlo a beile a go teng ke institutional houses le fa go ntse jalo lenaneo le leshale le na le melawana e tsantsa gore ba ba amogelang madi a ko tlase ba apolela mo teng yaaka ne ile SHA ba ba amogelang madi a go godimo go simolola ka D4 go a ko tlase ba ka apply-a ka ha ba ka apply-ang ka teng sa ba se qualify-elelang mme se se tona ke gore batho ba botlhe ba ka bobedi ba tebe ba apply-a gompieno ba dirisa ba ithopela plan tse dintle tse di agilweng ka moago a segompieno e re dikgang di eme jalo banni ba supa fa kgopho ya metsi a leswe e santse e thokisa boroko sengwe se se leswagatsang selebego sa motse wa Kasane le mo kgaolo ya o jana ba gaetsho go na le drain ha sa batagadi e mo tseleng ga e shakgetse yana dikolo tsa ba jana di shaura ela mo temo le le selo le gasa batho a lo lo mo tsamaya ka dinao le selo le lo tabele tsena mo go wena ra lela mo ngame go ntshitswe megopolo go rarabolla mangwe a matshwenyego mo motseng matlo a re ta borra ansa a these national housing systems go ngwa tse nngwe le this rooftop gore re laite ka motlakase wa marang a letsatsi mo kgaolo ya Chobe ke sengwe se re ka se marketa ibe sa re okeletsa le mo tourism gore kwa re somaretse tikologo mo go tse dingwe Tona Ramogapi o kgothaditse banni maphata a puso le ba dikgwebo mo Kasane go duela sekoloto sa bone sa metsi se mo nakong eno se kokotegeletseng go nna 14.6 million pula ke a leboga e ole PTV News Kasane
Mookamela mapodisa a Botswana yo gape le modulasetilo wa komiti ya dibetso tsa tlholego mme Diana Marathe o kopile setšhaba go nna podimatseba le go itlhokomela ka jaana go solofetse dipula go tshologa go ralala lefatshe leno. Mme Marathe o ntshitse tlhagiso e mosong ono mo BTV News mme a tlhalosa fa komiti e itlhomilweng e le malala-a-laotswe go tsiboga fa setšhaba se ka tlhoka thuso ya potlako. Tare mo bosigong bono le ka moso go ema ka di-3 go tana le dipula. Me dipula tse di sologetse mo mahelong a bo motšhudi dikgaolo tsa bo lobatse ka dikgaolo tsa botlokeng ga borone di sologetse ko kgaolong tsa bo ngami di sologetse ko dikgaolong tsa bo chobe dikgaolo tsa bo spako mme se se re tshwentseng thata re le ba re lebaganeng le boikarabelo ba go hemela Batswana mo manokonokong a dibetsa ke gore kana le hatshe mma le setse le kolobile ga borone dam santse etetse ditsela tsa rona di senyegile mme go raya gore le pula e tanye se ya sepe mo ga borone le mo tokweng di area ra tsone tse go bo passhold e ta ira merwalela se se re tshwantseng gape gore mahatshe a re bapileng nao dipula di ana mme dipula tse di nang ga di na ko South Africa di tatsa letamo la rona go heta la gaborone go bo gora gore ya no kana go a go affecta bo motšhudi ka go affecta bo tokweng gompieno ya ka re bua yana dipula tse di neleng ka ko South Africa re tswaletse bordera ya Passhold bordera ya Pitsane le yone e tswetswe bordera ya Bray ka ko Kgalagadi le yone e tswetswe re beile bordera ya Martinsdrift Litho thata ka gore dipula di ana ko South Africa re lebeletse gore dipula tse ga ile gore di ana ko Zimbabwe di ta ama batho ba rona ko Bospako dipula tse ga di kana re ta bona metsi a ta ka bokete a tsena ko metseng e tshwanang Bogweta. Molaodi wa kgaolo ya Good Hope re rapetse mathuma re thulaganyo ya go hodisa ditirelo le bodiredi go tswa kwa lephateng le lengwe go ya ka go le lengwe e tlhoka nako gore batsamaisi ba kgone go baakanya dintlha ka go farologana di tshwana tshedilo maikutlo ya bodiredi go kgaoganngwa ga dithoto le go rulaganya maemo a bodiredi. Re mathumo buile se kwa Good Hope mo tekodisong le bodiredi ka go hodisiwa ga dikokelo go tswa kwa lephateng la botsogo go ya kwa dikhanseleng a rutlapego ka Pel Phuduhudu. Molaodi wa kgaolo a re boeteledipele mo kgaolong bo tshwanetse go ipaakanya sentle le go netefatsa gore go na le phudiso e bonolo ya ditirelo tsa botsogo tsa dikokelwana e siameng le gore seemo sa pereko le boitekanelo tsa badiredi di a tokafadiwa. As we will be descending back to local authorities, re ithutile go na le di-lessons that we have learned. Ke batla gore lo gakologelwe se or in the new government so se se botlhokwa go buiwa ka merit on the employees. Ke dumela gore that issue of merit go dira tiro ya rona le go isa ditirelo ko bathong ka bonokopila le go rera le setšhaba. These are very important issues. Babereki ba le 8,070 go ralala lefatshe lotlhe ba tla amiwa ke thulaganyo e ya go fodisiwa ga dikokelwana. Bodiredi ba supile fa ba amogela thulaganyo mme ba supa fa maikelelo e le go tokafatsa ditirelo tse di yang kwa bathong mo magaeng bogolo jang tsa botsogo. I want to appreciate gore ke berekile le lona ka nako ya COVID go le bokete mme la dira le gompieno le ha e leng gore COVID ga se gore e teng mme go le bokete hale le hale le ntse le tshwere ka natla. Mme ke bua mafokwana gore ke re ya ka re tlile mo phuthegong yana ke tsa gore tla re tlolela ka ko local government ra go tswella hela re ntse re le dinatla jalo. Bodiredi bo rotloeditse go bereka ka natla le gore ba seka ba kgobia marapo ke dikgwetlho tse ba tla kopana le tsone kwa pele ka maikelelo e le go neela Batswana ditirelo tsa maemo a kwa godimo ka nako tsotlhe. Pel Phuduhudu, BTV News, Good Hope.
Saragano magareng ga mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Afrika e kaiwa le konokono mo go fenyeng dikgwetlho tsa mohama wa kgotetso tse di itemogelwang mo kgaolong e. Se se boletswe ke mogolwane kwa lephateng la ditswammung le kgotetso Remeda Sekgabo jaaka na tswela semmuso phuthego ya kgaolo ya SADC ka dikgang tsa kgotetso mafatshe a kgaolo e le baitsanape mo mohameng wa kgotetso ba ne ba kopane mo Gaborone go tla go buisana ka ditsela tsa go betla bokamoso jo bo nonofileng jo bo ka fitlhelelwang ka mohama o gore kgaolo e tle ya kole tse dintsi ka one. Governments, private sector players, development partners, and civil society must work hand in hand to realize impactful and scalable solutions. Innovation and technology. From groundbreaking renewable energy projects to smart grids, this week has showcased that innovation remains at the core of transforming our energy systems. The region has an opportunity to leapfrog into a cleaner and more sustainable energy future. The region also has to harmonize policies and regulatory frameworks for efficient investment facilitation. This is leveling the playing field for the private sector through the regulatory institutions. As you are aware that we already have the one at regional and we have the regulators at national level. Number 8. The promotion of off-grid solutions to enhance energy access in rural communities. This is also stimulated by the fact that not all places are reachable the way we in Africa we build villages that are very far from the grid. So let's also optimize these off-grid solutions. O santse o lebile dikgang tsa BOTSWANA television ra tswelela modulasetulo khansele ya Letlhakeng Re Gordon Mokgwathi a re go tlhaela ga madi a ditiro tsa khansele sa setse letsatsi go pateleditse gore ditiro dingwe di emisiwe a re khansele e ne e kopile madi a fetang 157 million pula mme a fokodiwa go nna 149 million pula re Mokgwathi o ne a bua jalo kwa phuthegong ya khansele kwa Letlhakeng. Jessica Pilane ka dintlha. Nngwe ya ditiro tsa konokono tsa khansele di akaretsa go agiwa ga ditsela. Khansele ya Letlhakeng yone e tlhalosa gore fa e sale ka ngwaga wa madi wa 2023-2024 le bontlhabongwe jwa ngwaga wa 2025 ga ya kgona go dira ditsela dingwe mo kgaolong ka ntlha ya tlhaelo ya madi. Mo ditirong tse khansele ne di ipeile pele e kgonne fela go ka ba diphatlha mo ditseleng go dira dikholobete gareng ga tse dingwe. The roads division is still experiencing poor maintenance of roads infrastructure in the district for the past 2 years. Lephata la ditsela le lebano ke kgwetlo e tona ya madi mo dingwageng tse pedi tse di fetileng. Seo sena sa baka gore lephata leo le retelelwe ke go baakanya ditsela dingwe mo kgaolong ka ntlha ya go senyega ga dimešhini tse tharo tse di bapaitelang ditsela. Mešhini o le mongwe fela ke yone o baakantsweng go dirisiwa madi a CCP a ngwaga ono wa madi. Currently only one motor grader has been repaired using the funds for the community constituency projects of the current financial year. Mo godimo ga moo khansele e kgonne gape go feleletsa ditlhabololo dingwe di tshwana le go gokegelwa ga dipone mo metseng mengwe mo kgaolong e. An allocation of 2,579,436 pula 58 table from development budget was approved for the financial year 2024-2025. Madi a selekanyo sa 2 million pula a ne a dirisiwa go gokegela dipone tsa sola di le 112 mo motseng wa Letlhakeng. Tiro e e weditse ka nako le madi a dumalanweng. 2,579,436 pula 58 tebe, and the project has been completed and planned and within budget and scope exact to a tebe, honorable members. Makhanselara a ntsha maikutlo a bone te ba lepego ya modulasetilo. Tota ne ke soletse go go ntsi thata gore kgang ya ditsela ya tuliswe thata more especially ditsela tse ne di le mo developer model tsela ke bua ka tsela ya botlhapato ha tsalatla di up to the phudufudu. Open remarks ya modulasetilo ya ka ana bua o touchitse some points ya ka ele dikgang tse di buang jalo gone gore go tana le yone extension of 4 months ya transitional national development plan e leng gore we hope it will enable us gore di project tsotlhe tse leng tsa transitional national development plan di kgone gore di hele.
bokopano jo jwa khansele e ne le jwa ntlha fa e sale ditlhopho tsa setšhaba tsa ngogola tse mo go tsone puso e neng ya fetoga. Modulasetilo Rre Mokgwathi o kopile makhanselara a go tshwaraganela ditlhabololo tsa kgaolo e go tlisa diphetogo mo matshelong a banni ba kgaolo e. Jessica Pilane, BTV News, Letlhakeng. Modulasetilo wa khansele ya Mabutsane Rre Tuelo Zulu a re o ya go dira ka natla go tlhomamisa gore ditiro tsotlhe tsa ditlhabololo tse di saletseng kwa morago di a wediwa go tlamela setšhaba. Re Zulu o buile se mo phuthegong ya khansele kwa Mabutsane a rutlapego ka Emmanuel Rapoa. Khansele ya Mabutsane e rwele boikarabelo jwa go tlhomamisa fa merero ya ditlhabololo tse di tlhokwang bobe di goroga go thusa setšhaba se se anameng le yone ka e sena ditlamelo tse di rileng le metswedi epe kalo ya itshetso. Fela boeteledipele jo jwa khansele bo bo ikiteile dihuba go dira tse di maleba go e tlhabolola. I will also ensure that our approved projects are implemented without delays. Ke tla tlhomamisa fa ditiro tsa ditlhabololo tse di rebotsweng di dirwa ka nako ga mmogo le gore ditiro dingwe le ditirelo di dirwe mo kgaolong go leka go hetla le go nonotsha seemo sa itsholelo. Ke batla le dula le mongwe a lemogwang ga mmogo le go utlwiwa. I invite you all, not just an individual leaders, but as a collective force to join me on this journey. Toro ke gore tshwaragano ya mahama o ikemetse le setšhaba e ka ungwela kgaolo e go menagane ga mmogo le thulaganyo ya go kgobokanya madi a kolotiwang khansele go a dirisa mo kgatelong pele. We therefore need to improve our collection strategies to balance our budget. Ye e botlhokwa thata ebile re tshwanetse re itshele, re tshwanetse re ikutlwe, re tshwanetse re itse gore ke lone letseno le re ka pataganya le mo re go hilweng go bona gore re gatela pele. Makhanselara le bone ba tsibogela pego ya modulasetilo. We are reported that it could have started in August, the internal routes of Mabutsane. Mo Mabutsane re ne re solofetse tshimologo ya ditsela tsa fa gare ga motse ngogola mme fela re itumelela pego e ka itsisa tsholofelo mo kgaolong. To work for the betterment of this district. Rala project ya DM we buile go le go nyenyane e re soletseng sekontere sa 25 km mo motseng mme ha ke a utlwa tlatlamela gore sa go simologaleng batho ba kgaoleng ba na le keletso ya go itse gore project e simologaleng ke sona le se ba se batlang ha ke a utlwa modulasetilo a bua ka tsela ya kokong ne re soletse gore go na le sekontere se sa go tshalwang ko kokong se le ko tendering stage ha ke a utlwa modulasetilo a uma ka tsela ya teng e re tshwentse. Nngwe ya kgatelopele ya boele polasi ya morafe wa Kanaku e go solofetsweng gore fa e setse le mo seemong se se lolameng sa go gweba e tlhame mebereko a bo e dira madi ka thekiso ya dikgomo go tokafatsa matshelo. Emmanuel Rapoa, BTV News, Mabutsane. Wetso a re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele ra Amerika. Tautona wa Amerika Donald Trump o kopane le tonakgolo wa Britain Keir Starmer maabane go buisana ka ntwa e tsweletseng kwa Ukraine le ditirisano tsa mafatshe mabedi. Phuthego e ya baeteledipele bao e tla jana morago ga gore Trump a dire matshosetsi a go okeletsa kgaolo ya Europe makgetho a tlhalosa gore kgaolo eo e tshwanetse go ikemela mo go tsa itshireletso go le go ikaega mo lefatsheng la Amerika. Pele ga kopana tota Trump ona sa wele mo goreng a lefatsheng la gagwe le tla ntsha dithuso dipe go thusa go sireletsa la Ukraine le go ema nokeng maiteko a kgaolo ya Europa go le re kagiso ko sengwe se Starmer a eletsang fa ba ka welana ka sone. Mafatshe a Europa a santse a sa dumalane ka megopolo tebane le go isa masole a mangwe ka Ukraine mme lefatshe la Britain le eme nokeng mogopolo o eteletsweng pele ke la France go romela masole kwa Ukraine go thusa mo ntweng eo. Go solofetse gore tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky a kopane le tautona Trump wa Amerika mo tsatsing la gompieno. Sebaka jaanong ke sa tsa metshameko Liza o sekeng o eme sentle. Ke a go leboga kgaitsedaka o etshoma dume nna ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng
a re ba bone go le botlhokwa go ipaakanyetsa tshimolediso ya maranyane a video assistant referee ke gore VAR mono gae ka jana tiriso ya one e le karolo ya melawana ya lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao lehatse ka bophara la FIFA ba bitseng o buile se mo tsatsing la maabane kwa pulong semmuso ya dithuto tsa ntlha ka tiriso ya maranyane ao e tshegeditsweng ke lekgotla la BFA ka tshwaragaro le makgotla a COSAFA le FIFA mono gaborone pego e tletseng ka kagiso molelekwa ba bitseng o tsweletsa supa gore tiriso ya maranyane a VAR ke engwe se lekgotla la FIFA le ta dilopa mo isagong gore ba tshwara diphala bothe e be bana le kitso ya go a dirisa. VAR is part of tsone di play rules tsone tse they are worldwide. Yeah, this is an advantage also gone gore di referee tsa rona di kgona gore di engage mo di matching tsa COSAFA tsa CAF le tsone tsa FIFA. It's one of the things they already go in future gone gore bona accreditation ya teng kana bona certificate sa teng. So we feel gore for officials tsa rona kana di referee tsa rona ba le bana la ambition ya gore ba kgone gore ba ne di referee. This is a platform where it is an advantage to them so that they can know that gore ba siamiano ba ka simolla go officiate worldwide. FIFA bana le madi a le ba re thusa ka one ebile we are going to take that advantage. It comes with a cost and yes we know gore those costs re ta kgona gore di cushion. Mo godimo ga mo lekgotla la COSAFA le lone le bone go le botlhokwa go rotloetsa maloko a lone go simolosa tiriso ya VAR ka seo se ka ngwela kgwele dinao go le gontsi mo kgaolong eno ya borwa jwa Aforika. Train the referees theoretically in class and then we will train them practically. Re ta katisa barola motshameko go na le dikitso tsa VAR le go ba katisa go mabaleng go reta bo re dira sone se se diragalang ka nako ya motshameko tota. Mme mo thulaganyong e re tsile go dira gore motshwara diphala mongwe le mongwe a rurufadiwe go dirisa VAR mme mongwe le mongwe o tshwanetse go dira diura di le 25 tsa ikatiso. This training actually incorporates the simulation in class and on the field of play. So you find out this particular project is very, very important for BFA, Botswana Football Association. We are bound to benefit. Ka gore ha nna nako ya va re dile go sologela molemo thata re le BFA ka gore ka dinako tsa VAR mathothe a bo a lebile mme dikhamphane di ka ipapatsa mme seo se tla re direla letseno ka jalo VAR ga e ya go thothora matole a rona jaaka bangwe ba akanya itse go tseletseno mo lekgoteng. Benefit also to the association. So what I'm trying to say here ke gore point a gore VAR is coming to here to maybe deplete the coffers tsa association. It's not true. It's not a fair comment. But rather we can also use VAR as a market and commercial tool for the association. Dithuto tsa mathagola tsela ka tiriso ya maranyane a VAR tse di solofetseng go ka LABOTLHANO di itebagantse le gore tuntsa bana le seabe ba kgwela dinao ka tse di tlhokagalang go simolosa tiriso ya maranyane ao. Legato la bobedi la dithuto tse le solofetse go latela ka kgwedi ya Moranang go go ta itebagangwang le gore tuntsa ba tshwara diphala mo ditong tse di tseneletseng ka tiriso ya VAR. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao mookamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re morago ga go dira ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa mabala a harologaneng a kgwele ya dinao lekgotla la gagwe le tsere tshwetso ya gore ligi ya FNB Premiership e tswelele ka metshameko ya beke ya bo 22 ka mahelo ano a beke pego ka tshegofatso malepa. Morago ga gore dipula di go somana lefatshe leno ka bophara mo dineng tsa baka merwalla le tshenyo ofisi ya Botswana Football League ne a tlosolosa metshameko ya beke ya bo 21 mafelo a beke a fetileng ka ntateng ya mabala a neng a tletse metsi ebile a se mo seemong se se siameng go tshegetsa metshameko go lebega fa jaanong tsotlhe di boetse meriting gore metshameko mo bekeng eno e ka tswelela. Dipula ne di nele ka riteng e go godimo and many areas were flooded mabala rona especially as non-drainage. Ana asa khona go mekamekana le one puleng but the rains have since dropped and you know in our hard assessment rona re check on mabala re check about the polwat
ra lemoga gore mme go babalesegile gore re ka boela metshamekong. Godimo ga moo eletso ke gore metshameko e neng e saletse kwa morago le yone e tshamekiwe pele ga beke ya FIFA e simolola le metshameko ya Orange FA Cup e tsweletseng gore le ke kgone go tla bokhutlong ka nako ntle le magwere ape. Week 21 has still not been rescheduled. Ke letswa rona ke gone gore ke ntone re tsena mo week 22 and then the following week ha re habitla be re boa re busetsa tseleng gore ne di santse di saletse ko morago so that when we break for FA Cup and the FIFA week be le gore everyone has played 21 games. Go baakangwa ga lebala legolo la setšhaba go solofetse go imolla lekgotla la Botswana Football League morwalo ka nako ya dipula ka lena le mesele ya kgopo ya metsi. We've had numerous meetings le bone ba rona ba Botswana National Sports Commission and ba re bolela seemo ka project e ba le mo gona go baakanya track and it's something that we embrace and it's something that we support. But they've been very supportive in terms of mabala a bone, particularly Kolobatse, particularly Obeditani ko Francistown. They've been very supportive and generous in terms of mabala thing and available to the Premier League. We have to use certain lesson. Mohaboroni, there's only one stadium, anal drainage system. And that's the Nali. Le fa mo bosheng bontlhabongwa ja madulo a lebala Dinaledi Academy bona ja go somana ke dipula ntateng ya tlhaelo ya mabala BFL e tla tswela e le dirisa ka kelotlhoko. Dinaledi is arguably the best pitch we have in the country. It's a facility we want to use. The stand ne bone kotsi maloba. That one is not a problem because structurally we can cordon it off and make sure that nobody uses it, and then we can still use the facility for some of the category C and category B games. It shouldn't really be a problem. Balala Gaborone United, so we look forward to it. And you must remember, season especially natural grass, so those are things that we'll have to assess on an ongoing basis. Fasotledi ka tsamaya ka thelelo league ya FNB Premiership e solofetse go tla bokhutlong ka kgwedi ya Motsheganong. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Wetso di kgantsa rona di wetse nna lwena re kopana gape ka nako ya bone ha re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa. Puso le gaufi le go etsa maitlamo le ditogamano tsa go rarabolla kgotlang gareng ga batho le diphologolo. Setšhaba se rotloediwa go nna podimatseba ka go solofetse dipula tsa matlakadibe